Ngibingelele kuwe-ke mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina engizocela-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolo ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngokwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba akulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke umlisa-ke obehlaziya-ke laphana-ke inkulumo ka-Cyril President Ramaphosa-ke laphana-ke waveza-ke nokunye-ke laphana-ke wagadla-ke nakwenkatha-ke laphana. Kodwa-ke angifuni ukuthi-ke mina-ke wezwa ngami phela into nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzizwele wona-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngizocela laphana ukuthi-ke masuzwile-ke le video lena-ke ungene mu-comment section-ke usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi-ke wona-ke ucabanga kanjani-ke. Masicindezela nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke ngizolo ngikufakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Hayi, izolo kwinkulumo kaMongameli ngiye ngezwa kuduma ihlombe kuduma izandla, kuduma ihlombe kuduma izandla. Uma ngithi ngiyabheka inhlokomo lena isuka ngapha kondlebe yikhanya ilanga, hawu ngayibuza ukuthi yini lengaka manje eba-excited kangaka inkulumo kaMongameli. Bafowethu, we have been saying this, we will keep on saying this for the next 5 years. uRamaphosa has sold us. Ngizokhuluma nje nabalandeli be-ANC ngoba at least bona iningi labo baye understand ipolitiki. Laba benkatha yike into engayikhuluma nabo ngoba labo into abazoyinkani nje nokusabisa na yonke le nonsense leyo. Nokuthi bona balandela ushenge ukuthi kwenzakalani kwipolitiki yaseNingizimu Afrika nokuthi inqumo ezithathwayo ziba affecta njani bona. Iningi labo nje abanandaba nako lokho. Into abayaziyo nje ukukuthuka ke nokuthi bona balandela ushenge. Kuphelela lapho futhi akukho kunye. Uma sekuthiwa sikhuluma ipolitiki nje ayikho into abangakutshela yona. Right, uRamaphosa said nothing about i-National Health Insurance. Yingakho kuduma ihlombe kwaduma izandla. uRamaphosa said nothing about i-land distribution. Yingakho kuduma ihlombe kwaduma izandla. uRamaphosa said nothing about inhlelo zokubuyisa isithunzi somuntu omnyama. Yingakho kuduma ihlombe kwaduma izandla. Bafowethu abe-ANC, nina any understand ipolitiki. Kodwa nayibona le nonsense eyenzekayo. Nayibona le dodo eyenzekayo. Ukuthi uRamaphosa wenu usunenza ithutha kakhulu manje. Unenza ilima kakhulu manje. Bafowethu inzondo eninayo ngoJacob Zuma aneke nithathe nibeke esayidini ngoba isinenze nangabona noma senidonswa ngekhala senithatha niyofakwa phakathi ehlathini. Thathani inzondo eninayo nibeke esayidini nibheke ireality esibhekene nayo. Nikhohle ukuthi uma ngabe nikhuluma ngezinto ezingekho right ezenziwa uRamaphosa kuzojabula abalandeli be-MK. No, uyabona le nkinga esibhekene nayo manje has nothing to do with ama-supporters ukuthi ulandela u-MK, ulandela u-ANC, ulandela i-IFP. This thing is about umuntu omnyama. uRamaphosa bafethu ne-ANC yakhe usidayisile and ku-clear futhi lokho.